hausak kan du ni mo kan mamo phushu kan tur poisa tal chu nei ve kan du ni mo kan upathuna mi chom hlom ni lo ma ni ya in chom the tur poisa kan du ve ni chuan he video hi kan en nge tu nia chumi kan nei thela kong o sam deuh chu mutual fund atang hian nia mi tam tak khin nge mutual fund mi no shil fi an ti china Instagram ate text message ten in text me hi chuan in shil fi hi har china chuwa chuan tun video hi ron soi fi ka tum don ni tuna ka ron soi ho thil pathum hausak na ni mo kan mo le na ni mo upathuna ka in chom the tur kha kan tum kan gol tur ani dona kha kan gola kan ne nga khami pan nang khan enge kan ti the tu kha kan nge to don ta ni mutual fund soi on chuan in investment kan soi ma sak phutangai ta khovel mi house list hian en taila mi som asom ni li so mi som ma mo za po ni se hati en khazuru sur taila an vai hian in an nan ne ya chu in an na chu investment ti pekani tu chu thok ri ro kan chekar tur nia en tinang ka te ang I khovel mi house list mi house berber te zinga mi za ho khanin basketball khel dek tang se basketball hian suma tamani ti kha kan thiam me tur nia amaro chu basketball an khel dek lowa until ti vek aro chu investment ti vekani chu wang chonin investment a hian suma tamani ti hi kan lurin kan chekar tur ni ole tu da chuan ti ka invest vet tak ngia kan ngei tuanga invest tan chang hi yoma chung de chu fixed deposit hi chu kan chenol lo me maturity date ne ya 6 le 7% in karve langa bank kan ba dang thin khan ya tin stocks nei company ya share kan ba le yang chi te mutual fund he kan video liam ber tur kan soi fe tu chuni ta tin real estate in le lo ram hwan le yang te kha ania amni lo vek pon sum don na business lampang kan kal pui te kha katiang hoi kha investment kan ti the dan ke sang ania chuanin tuna chuanin katiang zi mi mutual fund kha kan en big don ta ni mutual fund ya hlom te sang om te nga hlom lian deuh lek chi thuma chuanin debt fund tan tia equity fund ni le a chumi zo hybrid fund enge om je ka chu karon shil fi do ni equity karon soi lu thuk chak garan nia dang hi zo kan soi thok anga debt fund hi kan soi thok anga ka shet siam karon ka man fi che lo se ka man fu dan thok chu debt ti chu ban me ta mi dang kha poisa kan da puk ti ra apum nein kan chente amo sarkar amo khatiang te sang ka mi kha kan da puk ti ra kan poisa cheng za hi ka puk ti chenga khalia cheng so me pung ka ti punga cheng za le so min piang tiang kha debt fund tan tiang chu nia chuan tlang puin sarkar te puk ti chen chu government bonds an tia khatiang kha maturity date ne ya midam kan da puk ti ra ka debt fund chu ni deuh hian ka share ka set thiam dan ber chuan fixed deposit tin te po hian ai nang thoka ma se tak chuan ai nang lawan tia tho dan tak tak chu maro chu nge niang pon lang dewa ngei to chuan ai nang ve thok ni kan set thiam theinan chuan equity fund ti khom le ta equity chu shil fe dang asam bera chuan in company a share va nei ve ang kha ti la o mang deuh bera equity chunga khanin fund ti sang mutual fund ti sang kha om le ta ni tuna I scooty ka leidua scooty ka vale teng tin scooty dora kan vakal top thei thawa amara chu a khoi model ngei du ti khan miron zot thin ta ni a model kan leidu ka model sang ma scooty ti wat ka chuanin ala chiang tok lo eng model ngei du nan ti don ta model kan ka thang don ta ka chiang che khan mutual fund a po fund ti sang ma a fund ti sang ka kan khan tur chu ni kan du ber ka enge scooty apo eng model nge kan du chan bi kan nei don ta a chen chu petrol he lo de a chen chu tlan chak de ka tiang de le ko kan mutual fund apo hian kan a khan fund ti sang khan chat na le thalo na khan nei ve thei ta ni ta hin kan peng lok duwa stocks le mutual fund dang lam na hi a dang lam nei kan shet fia chuan in mutual fund le stocks kan shet fia chuan dang lam na mutual fund kan shet thiam na min pui na sadon tu kan stocks kan ti chuan in company share kan ba nei ve ang khan ta entinan Ebenezer Medical Center khu tian long ai to taila thian ho som intia khomina poisa an thoa an sakanga lo ngai taila tu ma mi malta ni lawin chuanin thian ho som khanin an thian ho som khanin nei tu ni na kha
an arwalin an nei veka an mei big tu khan nom lowa an in trom vek kan ta ni share evidence ala khanin share som oma chuan an then ho som khanin an in sem ta veka mi kha share khatan neya chu stock evidence ala stock an nei tinang ki da wang khan ngai thei don ta chuanin nangma khanin ebenzer khu anei tu share ka nei ko du ve ebenzer a khuan titala an mani ka zuk deal ta la share zuk lei ka lo phal ve da lo se ebenzer share kha i lei ve ta ni an mani phal tu khan an mani phal na khan chuanin i poisa va tho azir khanin ebenzer kha lo thang thur tang se lok dewin i poisa va tho azir khanin i hlok na kha i tel ve don ta ni chuanin chu tiang pok chuanin ebenzer kha lo ka chet tang se i poisa tho ang mil khanin i poisa kha i chan ve don bokani ka wang khanin enge kum tuan tang kum linga a enge benzer din hun tu man soi lok thei lo ta a thang phut theya a tla chhabok theya chuwang chuanin high risk high reward te pon ti ve training stock strength ka thi chu amaro chu mutual fund na ve thungi ro chuin tu moni khanin bom sang kha siama ten bom ang khan mi thata ula basket khata khanin company eden advisor te angkha pakhat che da lewin company te sang i som thum tamo som nga chuang te mo isa chuang te pokha ada lut thin ni ada lut theya kami company india ro company la tak mrf te tata te reliance te britannia te po katiang kha ada khoma chu bom a khanin ti khan bom sang kha siama chu enge athat na kan ti chuanin bom mi te kha kan suyen khanin kumlinga a khoi company hi nge i chungnunga khoi company hi nge ta chiang ti hi a soilok a har sal tu ka soilok ring thiam chu noma ma se a tam zo ki chuanin an ring flow tlang pui thina chu wang chuan khatianga i pani khat company baring ai chuanin au ho khan la khoma company za an la khom chuanin company za ji nga khanin an ngon za chu an hlo thling ngei don chiang sa chu wang chuanin kan poisa kan hlo chance ka sang ani am chu tiang muk chuanin company za kan lak zia ka chuanin an vai khanin an hlo thling tho don no ti khat chiang boka company chen khat chu an tla che don ti khat chiang bok ta chu wang chuan company chen khat lo thla che tang se khami bom za ji nga khan a thang thu tur ho awang khanin kan poisa kha kan chan thlem pha don khami bom khalo le tai la a hlok kho khanin khai kang an jo ani chu a chan ho te ka chu tiang bok chuanin i hlok thu ro kan om bok ta amaro chu hlok thu ro kha a tla che ho khanin a pot niam ve le bok ta kan hlok turang dewa kha a pot niam ve bok ani chu wang chuanin tiang mutual fund te poi low risk low reward te pon ti pho anti ve bok ta chuanin a bom siam tu te khan a bom kha an du in i an vom khom bik lo ni angen yang bom sang kha an rem ve thin ta ni ka tiang chi te sang chu hengawi nia large cap te am blue chip te pon tia mid cap te small cap multi cap focus te index fund sectoral sang ang chi te kha ani thei do na chu ka tiang chi aming ang chi chen ni lo pon ka tiang chi do khan an don ni chon tuna scooty ka san che scooty ka soin deuh khan eng model hi nge i thang ti kan ke mani ta na thang ti kha kan ba zo ang che khanin tiang fan sang hi ka ron soi fe don ta ni ang model kha enge that na le that lo na kha kan shet ve pot kha ngai ta tiang ti chuna fan kha enge that lo na kha shet pot kha ngai ta large cap ti te mid cap small cap ti te zu cap ti ga zu capital ani ta an posne izat company entidan mizoram apo i zote bakery te chuanin sum hloman nga to don ta chu an capital sang ti na khan ta maro chu tlai kan venga ku va khor lo zuar ve le pek te ka chu lok view ma se an poisa hlom ka atlem ani small cap te khati theita ka tiang ka cap ti ka capital lam toy khani mai ta chuwang chuanin mi khanin bom khami fan da khom na bom an siam ka ti khan an dudun vom bul lo ka ti kha enjinan khami bom ka large cap bom tang se khami afana khanin i company lian ho a thol ho kha an vom lut bik deuh ta ni chuanin small cap ani chuanin company tro te ho kan vom khom deuh bik ta mid cap ani chuanin alai hol ho kan vom lut khom ti khan mai ta chuanin atir ka ngai to thin chu
hetlai company liam pui company trasa hom khom ko chu athader lom moni le ti ka ngai to ta ni amaro chu alo ni chi lowa asan chu ten example kan penga f cup sa na te khanin pick up thalore ta se an delivery ti aturin pick up zan nei sa pick up pakhat khan label ta ni chuanin khami an pick up nei bel na an hlok na kha zan nei sa to chuanin 1% che kha che don ta ni chuanin f cup sa na te a poisa lo va invest dai la ka poisa pung na tur chu 1% khani mai ta ni amaro chu large ke pangalo kai tai la amaro chu kan venga khanin sum dong tero te khalong beta motor ka pakhat pickup pakhat khalo nei to ta ni chuanin I pickup dang khale bel le tang se pahni khane don ta chu pakhat tang pahni nei ta ni a chuan a hlok na po kha a let khan pung ta se pakhat ai pahni chu let khan ta a pung don ta chuan ka poisa kha ka va invest ve kha khami kan venga dor te ka va invest ve kha khami a pung zat ang mil khan pung ve don ta o thret thiamo samnan ka poisa kha za a letin a pung don ta ni 100% chu small cap that na khan ta an poisa hlom a thlema wang khanin chete an poisa chet khan a percentage ka atam thei em ka kan poisa invest kha a percentage anga apung to wang si khan kan hlok thur du ni small cap pa chuan ma se khani ka opposite khan ve ta ni an motor le thar ve kha lo accident pal tang se f cap sa ma te chuanin motor zan ni wa khan pakat accident pon 1% loss bakan don lo ka poisa pa invest zong so tanga 1% ka loss don meta amaro chu hetlai kan venga dor te kha motor pakhat an ya chuan pakhat nei bela chuan pakhat an nei thar kha lo excel ne tang se 50% loss ang doi le pakhan thei don ta chuwang chuanin f cap sa nga ina invest in a 1% loss lai kan hetlai kan venga dor te ka invest ka chuan 50% ka loss le doi thei thoni ka tiang khan a risk ka asang zo kan small cap khan ka asan pa chop khan that na khawm ta chui pathum chom ta tin multi cap fund nom le bok ta ka tiang alien te alai hol te ate te ka amik sa hada khom na te khan ta chuanin focus fund ti te pom le boka focus fund a chuanin I company som thum vel I concentrate de yan da achatura ang rin kan khang khom ka ti boka focus fund an tia tin sectoral fund te pom le ta sectoral fund na chuan a sector tiang che khan chu a sector ang hawang khan an bom an siama entilan motor siam ho bom te khan da ta tin chuan electric lampang siam chok ho bom ten da kati khan bom bank lampang ho bom te kati khan bom sang a sector a zir khan an siam kati te bok ma tin index fund om le bok ta index fund chu nifty 50 ti te kan thato mai thenga sensex ti te kami india rama company thaho zola an ngai khai ti re khom ta nifty 50 a chuan company thaho somma da khom ti te khan mai ta ka tiang ho mila fund siam te khan bok ta ka tiang ho sang kha a fund om dan ni ta ni chuanin company sang in ka tiang fund milang khan an siam thin ta antinan SBI pan siam ta SBI large cap fund ten te mai ta HDFC an siam chuan HDFC large cap fund ten te le mai ta Nippon company an siam chuan Nippon large cap fund ka tiang kan min kha chu an thak dama man thak dama the ma se ka tiang ani tak min kha an la puren thin ni chuanin ka tiang ambom sang ka khan soi fiata ka tiang ambom a zir khan a then chu risk sang deute a then chu risk niam deute om don ta ka ta khanin enge ka ta na tha ti chu ke ma chon karon ron soi dot thei lo a chan chu kan chung ko sak se te na dang lam don kan ma mo entian scooty ka le do na a then chon petrol helo deute ten du nga a then chon cc sang de plan chak deute ten du nga a then chon tlo deute ten du nga ka tiang kha ke ma ni du ma mo dan zir a then chon thil phur theina tha deute ten du nga kan ma mo zir khan kan ma mo dan zir le kan ko sak phung zir khan in kan chung ko dit mun zir khan in a fan kan ma mo kha a dang lam don ta ni chu wang chonin tle ma kanin enge ka ma mo ti risk la thei lo em ti kha ka ngai to be te tangai ti chonin shet tur poi mo le do pakhat chu kan fan re hi regular le direct fan hi om don ta regular a chuanin kan fan te sang kha mishing in alo en colony mishing in a thatura angai kha mi pakhatin ama na pumpuin lo ne ta kha thatura da kha da khoma chuanin khapa kha kan ba dor
thin ta bank ka ten thok don ta bank ka thok ten tlang puya kan ba doranga anin I advice tele anin thuron te min lo pe nga chu tiang chon te lo te pokamin ti theita chuanin ama khanin a tha anga a the to ka khamin bo ma khanin hun tu lai in do lai ten bok ta ka tiang in do lai nge try do lai nge thalo ti ka ti ka lo thlia sang the ni chu ama kha fee kan be thin ta kan pe ka ngai nge ya kan poisa invest atanga 1% ani mo 1% ai claim no to poninga kha ka kan choi thin ta ni chuanin chu regular fund ani ta large cap regular fund te pom nga ka tiang kha aming kha in zom tiat tiat anga entilan SBI in large cap lo siam ta se SBI large cap regular fund te khan don ta ni choi da regular lo kha direct om le bok ta direct ka chuanin ka tiang fund no kha en call tu mi malan om lawa te kha ma kha nom to pa ngeng thuro min pe tu tu pon om dol no ni amaro chu ke ma ni in ka in sia zau pe chuan I a fee kami a fund and call to fee kan choi lo ve thung ta chu na that na de that lo na ve kha a om ve ya kami direct fund kan du chuanin large cap direct fund tiang khan om don da le minga khan kan chiara tang khan alang chiang hal do na chu kan thret de poi mo em ma chuanin fund kan lei do na le kan thret tan thabok chu exit lot ti te hian ni boka tuna I lo la chuak don tai la en za nge fee ka choi ngai tiang chi ta ka thret be atana thave mai me nia chuan chuanin mutual fund ni a chet nge ni hring ai lo bula hi chuanin kumli nga vel te poi da a tha ka ti thina maro chu a tak taka chuan kumre tanga kumsom pathum vel thleng hi a lo tak tel tu chuan tha ka tia a tir pera kan sueng khan kan upat nuwa midang mani le mani ka in chom thei na na poisa kan lo khon na tan te poyan tan te hian thai me ma amo fa te kan lo ne ya kan fa te in nei huna an hmang tan lo kho sak ani mo an college kala tur tan lo kho sak tiang chi te hei tun kum ni thuma ka man tur ang ka khol don tia mutual fund ti hi chu ke chon ka suggest lawa kum ni thuma ai chorin apung hi atliam dona tin apung tliam pi lama kan chan jok the ni mutual fund hi kan chan jok the ya a negative zong pun kal the ya kum ni thuma phei chuan chuwang chuanin mutual fund kan da don re chuanin I re tak thlir la kum som panga te chu ai re te po chu a re po le a tha thingkung kan phun nang hian mutual fund kan invest chuan ngai tu ila tha ka tia tuna mong cha nga tro bet maro chu alen huna rin om si ngel het box si midang tan na ma som na lo le theyang kha ka tiang ang khan in mutual fund ni chu mithlai la kum hi thu mo kum nga thleng pon ke chu na ri lo ka tia ka tiang ka chu ti lo ka poi ti lo wa hlok a ri sa sang ni ka atlem hi chuanin amar chu at kum rel tang kum som pathum kum som panga kan da thleng the ro chuanin a ris khan hiam to em a reward ta kan hlo tur ka asang thur bok ta ni ama ai chuanin kan thret thiam de ka be se ya hlok thur tum lo tur ni hun ri lo te ya amar chu hun kum som panga te kan ha pe chuanin a hlok em thum loi si ni ka kharil ro kan da renganga a cho da thang te po ma on bor velan mu dan entinge noiza call thei turin amo ka kumsom ru katlin vel ya noiza call thei turin engza hinge ka invest ngai ang ti temo kumsom nga katlin huna noiza ka nei tua engting engza hinge thatin ka invest ngai ang tiang chi te po ka chut thei veka chu tiang te po chu in du ni chuanin video da ron chocolate sin don ya